Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ubak medba lendo MLA ke Mairang constituency haba pli ya ka office trekam jong ga dorbar shnong mau kara haga laipo tarik guno pra arajar arpuar ula ong ba kumu MLA usngau le ran ban yeng yalap election lada umla ban wanra ya ki kampen roy haga constituency Shushu ula ong ba usngau men ba ulala ban le shibun ki kam wala dang don kam shibun shu ki ba hab ban le Uba medba nalor ba uladep ban ai san lak tengka naga skim SRWP jong usnem arajar khat khandai arajar arpo ban tei ya kani ka office ula ai biang sa shilak tengka naga skim SRWP jong usnem arajar arpuar arajar arpulai naga benta ban thiet ya ki tiar ki ba on penon kam hapo kani ka office kat gum gajing itu jong sordar ya kani ka office trekam jong snong latei ha gajing lut ka balong palat khandai lak tengka ka ba nalor gajing rap UMLA ka snong kala yo ru ban penmi pisa da ka ba penlong ya ki program penmi pisa ulai itu ru ba ka balang presbyterian mau kara kala ai jing rap arpo hajar tengka ban tei ya kani ka office bat ka snong kala yo ru ya gajing no sniang na ki riu shimet hakane ka puan na pau din sok men ka kraw Banyak kan berfikir ka dorbas no mokara haka bagin pli ya kani ka office jong ka dorbas no mokara benta ka sni kala poteri bunai Desember aja arpuar jidon kat jong sodar baki jong ba jong sno Kaya kepada kalian juga na sumalongan na Paul nalotong ng tray syakri buat terpelur ikap di nukul jalai di itu di jalur populer kerti. Kalau kaya masuk men agi maupun ikap pun agak kaya kita development di Batnala. Dari masuk men bapi kitrai kapten solar kapten kamba. Yeki borok di borong di jurut jinsep di jinuan hakawade bagi kita development bokai bokai ulai dipersai kemacam pi kada po habagi no yang sno kido raba aja sno kiwan maka kual ya kabanya keren banyak beli jumo ban ya berkat lem laga bentar kam jongkaroi kekim development bokai bokai jok sno kata Nagapos po mambay tudo ang magkili. Kumno ito bangileka. Kumno kata bangileka. Kalong kumno kala kumno hanno lapoy kalong na ayos chone. Bahwa kino yamsno kidot marten tak ni kino kita. Kani berbor kontra sipur kicin betul. Dan bertakso. Ni balong kino nikmat ni balong kiamali. Ni barpon ni tray tak tahu ni tray nak bertaki bobon malam ni tray nak bertaki paiba ni tray nak bertaki kisnong di tahu ni tray nak bertaki sama emang sama ni kereti kedustur kedunia berbor kalau ni dor kinong ya soldasno labasno ni dor kitamba dong sekretari ni security ni extreme member juga competition Bagi betul ni tahu kalau bagi pay naga berita haramian jom kesno ketawa jom dengan salah. Dan ini yang senang juga jangan kalau kau yang kau betul. Walau kata lu hakikat tu begini berdekat balik. How people play it ya kawan. Pentingnya bagi kita development dan kau berloi diberi dalam persoalan kilo kita berlakunya. Nah semua orang ngawan mentar silu
Pak abang ayam ni, naso abang ayam dari sosial. Haba, wadah don bor ki bangiran non kaman ya, kita rekam. Kamu ni bokor, nak non kaman ki non kimat banjir, malah asasnya. Balai dengan jadi, nak batal apa? Sejak dah, nak apa? Kita romen berperang. Nak berdapat baik yang Islam kita, nak konsulsi kita, bagi cinta kaum jauh kata, India kalau kita kena kimi yang konsulsi. Kemudian, kalau orang Islam berbahaya, bagi juga lah banyak ketika kalau bang dan kau office dan Islam, bagi orang itu semua nak kalian dan Islam, aku boleh pakai ni jadi nak. Kalau kalau berdokumen jangan berasi banyak orang play yang ada office mereka cakap. Kalau kita sahaja orang tak senang berjumpa orang, dan esok mana di office kawan di New York ya kawan sedang bantu mereka. Dan esok kita pun kita berteman, kita pilih question, pilih serang betul nak di office. Sudah semua kita rekam surat pembukaan. Kalau orang, officer, engineer, kira pembukaan. Dulu ini orang semua. Baik, tahu, senang, kata orang. Kalau saya tak boleh nama apa? Itu Islam, repair berapa mereka. Dari lakukan kita berdoa kita no hak kelasnya tu. Ya kau repair jauh surat baru dari mereka. Bukanlah. Kalau bakal sini nak suruh kalau orang ni, hanok lah. Dan dari manusia tu nabi kena kerana kena di bagi kiri di bakal nak hakamat. Aku bagi nyo, ia bakal senahan suruh. Nalu nanti hanok lah. Bukan suruh. Mainan lagi guna. Halu hakat bro. Gua bagi senang kita. Gua bagi dong. Isno John Galik Conference. Di mana dalam isu berubah, kita dulu lepas kita isu. Mereka lawan setekok, lawan sama kemudian. So kemudian, kita bahas itu kita sebutkan. Kalau saya pilih kami itu kapal pilih muka, ya kita kita. Jadi kita nak berita, kini kita nak berita juga. Nakalian juga, kung mga umur po, ang tuwista, midlas. Naman, nasan siya na maliit yung maliit, makasas niya, hapon maliit, labas na siya. Nga pinasunaran, maliyang nga perform, nalipan, nga na-auto, sabi niya, halaw ka, no, nagsupang kasama nila din. Nasuto, kaya ito ba nga, basta, pada, Jadi kepada kamu nikah ya kalau kita sosno dan kita yoma yang kita bicara bagi dalam proses kita berharap ya kita suatu kamera ya kita